мас улугартан хомурлета халанна бу осыз бурдук хомуратынча 5 гектар бурдук хомулуктах бу бүгүн Ику Борис Афанасьевич баһата кален торобот буба кахайство лирагунтен бурдук хомурун алатлар тон тар ген баһана кален торобот оксе 4 гектар томстылар. Антон среднего жайна бигорабин тон 10 сентнер бурдук калияен прогностуут. Анан күн жыл туан бердагана тобо кахайство буланын толурук тактибит. Онуттан атын жерне окаясылар бут бу балаганайын бастыгынытте хомурлетигереме киертактар. Дарабаларым, мен Варвара Модестовна Баешева деммит, агрокорум дентерелтенен биге семе бурдугу сакайригер алдынан жырыктанабыт. Быйыл тыгынча 600 тонна курдук семе бурдук бу атын регионнардан сакасыргер кирде. Бу кире биришине деген биге бу кармабой базабытын сайыннарарыбыт семе бурдук үксүн улаханатте эбес болар. Онны таханан ечмейн дағаны бар, пшеница да бар, осы хүббе көрің наименованиянан быйыл поставка орды бұд. 17 улуғық төлелі әбіт. Онната бұл республикаға сүрін семе поставка тігер семе бурдукка сүрін поставщик болы бұд бейге. Бұрыны көлелі әбіт 13 сыл болла. Онна бұл үлелен кәлбепет тұқары бейге сүрін сылбы сұрық бұттен качество болар. Қолыбыра анараттан келдер семені бейге Россельхозцентрныңы барда пробированны беруек кәліме семелер алабыд. Онна өксін репродукционны элитный семелер алты хатыбыд. Тоғай тіргіманна кәлін әме Россельхозцентр, Россельхознадзор беруекетін ағабыд. Онна интерес біттен качестволақ семе кәлін бейеқа үрдігінені вердінген. Оны қолыбыра бұл әбес, бұл көрінтірі әбес бүд бұра весник сорт. Алтайттан кәлер. Онна бұл поставщик үтті бейге үхіс сылын үлелі әбіт. Онна поставщик бір сайдан нехеребіттен бәйб баран көрін очистное оборудованиятын семенной заводын ең бардың көрін ұлбыт семетін баратын әме көрін істен кәлі бит. Поставщик бұт Алтайттан О. Анисимова де. Ровесникка кені болар. Онна Новосибирская кітта семена приобы үлелі әбіт Тюменскай областан бе поставкалақ бұт. Онна бұл 2 жыл болла Иркутскайттан әме поставкаланыр әбіт. Оны урукку хылларга Иркутскайттан агалар хандара белехери хачери балакны кенники үйрәтен кырдык семени чөдүг растыр болбуттар, семени чөдүг орор болбуттар ден онну өйдө бөлгө каламбет бу үлелехенер эбит. Кармовой базага опсайнан бу аңарда себесере болбакка силес культураларын сайыннара хатыбыт, негенан Сипаград центр ден теректага дилеска договордахбыт. Онно киндер подсолну харас көрүмнерен осаны масличный культуралары сорго-суданский гибрид, суданская трава, ол кайсханын далиллер. Эти культуралар була бияка силе соңроган ханадалахтар. Онна кеннелер бу биге нар үренен калбы туражаймыз тагыттар 4-5 төгүлахан массаны берелдер. Иннегенан карахерге үйнерен элбах өлгө мүнүн улан оны силестен сөйнө атта кабиле кыжык элбах өлгө мүт онна хатар болар. Бир сөйү үйта ахылыгар болар, аягар болар. Оны силеһе шөдик туту ханада үйдү хым барар булахан опсайнан кыһыңыттан сагалаан ана хас биле такыктары силеһенен хаталлар. Индегенан бу үйтөмө үртүк болар. Силес бир качествота бу культура хандык культураны туттаргыттан онна тох бар агротехникатын тутаргыттан болар буллади. Билинге кемге сүрдә албагы ферменнер эгеннер баалар, индегенан да бафкалан үчүгай халы гоңсталлар хайсталар. Оны сылаятта сайдан хебит, билген колобора бу севаборо дегенде тынлан көрөр булаха колобора бу ровесник эхилге хылгар манна бобовай нада ден көрөбүддө. Тогой терген бобовай культура кени бәти федеральный качестволарда. Онна бу беги почва бут бәти опсанан хакайрингене особенно хаден жадаңы болар кени. Обменный процесстер бияха бирде аптандык бараллар. Онна хайбыт кылга хабат болан успейдан тоқтаны билечөйдик кихили бухан катан кихили чернозем болбак боллагади. Иннегенан хим бир биху удобренияланык тахпыт, хим бир иннегенан эби халыктан анык тахпыт. Онна бу федеральный культура быйтынан бобовой культуралар горох, вика овсяная, вика обская 16 сордагалабыт, яровой вика. Бу бобовой культуралар надалар. Онна опсайнан
Отон кара жоғыз сәтірілтелер жарғыраллар. Қас бидді біле сүйетігер, сылғытыгар алқана дер кеге білеген оттон тәңнаханан көрдіқына құлбыраң арда сол подсолнечник силосны 1 гектартан кені потенциалы 560 центнерде. Ол бігі өптөбөбітер баппат бігі құлбыра бұрстой еті оттур қодығыбыт кені 15 центнері бері 1 гектартан. Баны тоқуйдан көрдіқан ріктебітті. Ол онан учуаттан біле херге оқпық қачың отдачатын берерін сетеқін бағара бұллақына үддік ұражайдақ, үддік продуктивностақ культуранын жарғырық қанады. Бачатугар әрі бігі әлбәқ өлгі мүтті қан офсенті қайыстывата еті окупаемай тағынға таққара бәйті-бәйтін біле обеспечивайдыр болара етінні ғатар. Именно интенсификация ден болар еті. Ол интенсификация үддік качествола ғынны үрдік үйнүні берер культураларға ғатар.